Dalan, kinapudno ken biag. Naimbag nga oras yu amin, papagayam. Inta ibasa ti Proverbio 2, versikulo 21 kan 22. Anak ko, di mo pukawan ti kinasirib kan sirmatam. Di mo ipalubos ang maikatdakan ka. Isudan to ti mangted, iti natalinaay kan naragsak abiyag. Papagayam, intay danggan ti may sapay apakasaritaan, ama itampok dito'y programa tayo. Dalan, kinapudno, ken biag. Saan asinsinan ti sakit mo, Gino? Nalawag mo't siguro ti imbaga dagiti doktor ang nagpakitaan ta. Mama, anya ka kadi? Talaga mo't nga amin tayo. Ket matay. Saan kadi? Pudno, ngam adda maaramidan ta. Tadamot kwarta taan na panawan day di papam. Nangagmumuti ko na ti doktor, mama. Milagro langan ti makagas kanyak. Anak, Isasayang lang ti gastusan ta pagpagas ko. Itulong talangan kadagiti agkasapulan ti gastusak ko, ma. anya, kasano kalaangan, anak ko? Napigsak pa imot, mama. Mariknak tayo ta. Ituloy ko ti agbiag iti normal. Oh. Ket ikariyo ko makanyak, mama. Datayo latan ti makamu iti amin. Anak, Awan ko man ti sabali pa'y apang ibaga nyo iti amin. Nangruna ka ni Carlos agayem ko. Anya nga rod ti planong para iti anak mo, Rosita. planok nga ipailangan ti amin akayat na. Bayat anapigsapay laang. Rosita, Pangasim patring. No bilang tagpasyar kay Jabalay, di mo ipadlaw kan kwa ng amom ti amin. Ha? Enkarik iti anak ko atong palag ti kayat na. Ada kami lang ti makaamo iti amin. May papan iti sakit na. kasta ka di. Wan, iso apa nga asim ko ma. Di mo ipadlaw kan kwa na ti amin. Oh, Carlos. Apay nakalidliday ka. Parikot ko ti gastusak para iti group project mi. Talagan sadya ko nituloy ti panagadal ko no kastoy laeng, Gino. Ha? Kasayatan wag sa pulaklangan iti trabaho. Tapno da pagbiag mi kinitatang. Si kakit dimet. Mabalin ka matapabuludan ah. Ngam Gino, nagadong tinabulod ko kan kaakwarta. Nulabsan ti agsarita. Kaslas si kan ti mang papaadal kanya. Anya ko ma. Agayem tamet. Gino, Isodi ka na arte, Carlos. Hindi ka nagbain kanyak. talaga na idumduma ka, Gino. Ha? Diya ko na mo ti aramidak nawan ka iti sibay ko. Si kamet. Pasablugan nakpay. Amumot analablabos pa yung agkabsat tilin lang ta. Aywan. Kaya't mo ti agpatato? Ha? Apay ngagpatatutang eh. Aman. Basta agpatato lang. Kasla simbolo ti kinasingad ta. Dito'y bukot ta. Uray basit lang. Kas nakon. Kasla simbolo ti kinasingad ta. O Carlos, ada ka matgayam. Wentita, inawis nak ni Gino dito'y dakkala balayo. Kasta ka di. Ay kat nasaya at adawayam ang nagpasyarmanan dito balay. Wentita, Ala, da kayo pa'y laang ti makaamo dito ay taadabiit papanak, sige lang tita. Sige Carlos, patuloy ako. Gino, jakon kabalan. Nabartahon. Di, husto nga minan. Awan mo timang pilpilit kang kangagi no. Ay, yun na nakalabit. Sakto agawid, Gino, ha? Sige lang. Awan ti parikot. Sige, isimpak ladag iti naginuman ta. Oo na yan. Nagbiit ka mo na nakaturog, Carlos. Ha? Tigayan ko. Talaga na taer. Nagwapo.
Nakatatar ka, Carlos. Kit talaga nga gayatak kan ka. Narnakanin na talaga tigayam ko. Saan mo't siguro amaring? No bilang tagkak. Makamuditan. Gino. Ha? Anya ti aramidam. Mama? Ibagaman kanyak ti agpay so, Gino. Apay akas di ti langam anasang patak itay. Mama? Ha? Gino. Apay akas tamat ng titinor titimak mo. Gapot na babae tiriknak, Mama. Nabayagan. Anya? Daytan ti agpay so, Mama. Kit agayatak iti best friend ko. Anya? Ngam saan ama iparbang ti kasta. Kinamaag day taarik nam. Anyang iti maramidak, Mama. Kasto iti kinataok. Gino. Parikot ko pa iti maipapan iti sakit mo ako na dagiti doktor. Traidor day ta sakit. Ita, kasta ka manan. Please, Mama. Aklunan da ko, Ma. Di kag danag. Tay kagumak nga ilimod iti sabali ti kastoy a kinataok. Ikarik, asika lang ti makam mo, Mama. Si Kagayam Carlos Barok. Naimbag nga orasyo, tita. Pasensya kayo no mayak. Duangal daw nga minasana simrak ti gayam ko. Madanagan akin ko, ana. Tinasayaat. Sumrag ka, Carlos. Agyaman ak, tita. Agtugaw ka biit, ha? Inaklaayaban ni Gino. Naimbag na may ka. At dakadwa ka naginom, Carlos. Nagdanagak ngamin kan ka. Tagduan nga dawasan ka simrak. Iswa nagpasyara kung dito'y balayo. Oh, shot pa ya, Carlos. Ha? Okay. Ngam, lasat ko dito na. Inanaklabit sa kabing nga gawid, ha? No problem. Cheers. Inanaklabit, ha? Ida kon dito'y nagtugawa kaso pa. Sakto ka gawid. Sige lang, Carlos. No problem. Talaga, Jack, malapdan ti bagik. Kaya't kung agkan ni Carlos. Makamuditan. Gino, anya ti araramidam? Ako nga, Carlos. Awan. Bakla ka? Inagkan na ka talaga? Ako nga, Carlos. Let me explain. Ayup ka talaga. Carlos, saan mo adang ranti anak ko? Masyan ka kankwana. Mama. Lading ito, tita. Jack na gustuhan ti panangagak na kanyak. Jack lang ni namnama abaklamat gayam ni Gino. Duwan nga aldaw manipod kinabil na ka ni Carlos, gapo iti panangagak mo kankwana. Duwamoten nga aldaw asaan ka amang mangan anak ko. Mama. Madanaganakan ka. Iso pa nagkunak. Kasayaatan numapantan iti abroad. Ha? Ang mama. Anak, nalakla ka ang makalipat ka no pumanaw tan ditoy. Mama. Pangasim, umanugot ka kuman. Dakdakkel ti kundaway mo nga agbiag ijay itinawaya. Agbiag asaan arumbang nga ilimlimod mo tipod no akinataom. Iso pa nga asim anak ko. Umanugot ka kuman. Kasanon to'y solar kan balay tayo, Mama. Ibilin ko pailaan ka ni Patring agayam ko. Patuludak laangan iti tangdan na, iti binulan. Ta isulaangan ti mga sikaso, iti mapanawan ta ditoy.
Asino ka? Siyak ni Carlos, nana. Gayam ko ni Gino. Kaya't ko kumama kasarita no mabalin. Ay nabarok, pasensyakan. Ng makalawas ang tinapalabas, manipod na panday jay abroad. Ha? Jak amuno apay akala at anag-abroad da. Basta tibilin lang ang kanyak ni Rosita agayam ko. Asikaswak dagito'y napanawan da dito'y Pilipinas. Iso apasensyakan, Carlos. Saan mo ida ang nasambot? Amom, Carlos, jak magustuhanin ti jar mo kahit. Di nakmat ni pangpangag. Di nak mabalin na butbut ngan, Diego. Ha? Kan may sa? Saan ka matkat nga atrasan? Palabsik pa'y laang dito eh. Ngam iti sumaruno apa nagkita ta. Sigurado kan ka ama pong iltisaram. Agsubli kami dita Pilipinas, Patring. Kasta ka di. Ay, kadda kayo lata, Rosita. Oh, kumusta ngay ni Gino? Kumusta ti kasasaad na? Dakkel ang tinagbaliwan ti kasasaad ti anak ko, Patring. Ha? Rosita? Apay analiday kamat anak sa uwi iti may pawan ki ni Gino. Basta, maamuam to ti amin. Apaman ang makasubli kami dita Pilipinas. Itala ang maawatak ti amin, Rosita. Isumot lagayam akas jeti ko nam kanyak iti telepono. Sakbay ang nagsubli kayo dito'y Pilipinas. Patring, Talaga at tinungpal mo ti kinunam iti. Nga ipaay mo ti amin na kayat ti anak mo. ipatpatag ko ti anak ko. Kan maysa, amumot nga da traidor asakit na. Kinapudno na, nalaos ti danag ko idi kaab-abroad mi. Gaputa ka na yun, anak kamot talang. Anya? Day tatiak paiso. Iso adya kon tinubngar iti kayat na ama pasamak. Sinuportarak latan ti anak ko. Ngam sigurado adakkel ti gastos yu. Diyak ilibak. Ngam awan serbi ti kwarta. No para mo't iti pagragsakan ti anak ko. Nabayag ng inuray ko dahil ti agundaway. Kat sa anak anapaay. Amom, maburburtsanakan ka. Itala nga nagamamuta. Ngam kaslam amuna ko na yan. Anya gaya man tinagan mo? Gina? Gina? Gina. Talaga nga man ti malagi ko. Carlos! Di mo pagtugan ni Carlos! Gina! Nalabit amas daok. No apay nga awan apulos ti tao dito ilamay ti anak ko. Talaga nga inggagara ka pribado ti lamay na. Tanubi ilang umay ka. Awan ti makasinga iti panagsarita ta. Tita. Ni Gino? Kat isumat lang ni Gina nang ispal iti biyag ko. Idi pinaltugan nak ni Diego. Juan, idi kinabil mo ti anak ko. Apaman an naamuam ti kinatao na. Nakaro ti panangay ay na iti bagina. Iso asaanin ang nagkadkad idi imbagak nga agabrod kamin. Diyak ninamnama a plano na gayam ti agpa-opera. Tapno agbalin an ay ababae. Kat si ka amin ti makagapo iti dayta. Ha? Nalaos ti panagayat ti anak ko kanika. Iso nga oray mismo apa na kaiparswana. Binaliwan na para kanika.
Ngaman yan, kastoy lagayam, ti mapagtang na. No mo kakastoy, ti pagbanagan ti amin. Jakla ko man kinonsentir ti anak ko. Jakla ko man intulog. Nga ultimo ti panagparswakan ko na ti Diyos, kat baliwan na. Saan la ko man? Pakawanan na. Tita. Diyak mo. Gino. Pakawanan na gayam ko. Pakawanan na ko, ma. Katsapay ko ma, edi Diyos apo. Taday ito'y anapagtanti anak ko. Kanti kastoy nga inaramid na. Kat isula ko man, ti makaamo. Amok, man nakaawa ti Diyos. Katsapay ko mata maawatan na ti anak ko. Saan ang maiparit ti agayat? Ngamno tinalabas a panagayat ti mangitonda iti pakaisagmakan ti tao. Rumbang lang nga agamiris kan agpanunot tayo, tapno saan tayo ang makaaramid kadagiti addang a pagbabawyan tayo. Papagayam, ditan ti naggibusan ti may sapay a pakasaritaan. Ana itampok dito'y programa tayo. Dala, kinapudno Ken Biag. Insurat para iti radyo ni Ferdinand Feria. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanday to nga istasyon. Agyaman kami ti inkay panang tarabay na ibag nga oras kada kayo ang